Shubor nagaslem jong unongsan hima. Ka-annual convention Balai Pawar jong ki khasi penar ki basyong basa apo katem Barak Valley jong ka jela Assam. Lapanlong hakasnong naga khalk Amraghat block Kachar district. Hakani ka jinga lang kumbashi pau hajar ngun AA kilayawan syakani ka lempung jinga kenduk lang. Hakabala dan ru ki jing syat bat ki jing ruai tenrai bala ai de ki kun samla. Hakani ka sengi layo ru banjit ikinong kitkam ki batamai jong ka seng Barak Valley khasi Giant Welfare Organization. Nagabanta ka samoy trekam arhajar arpon riung. Hagaba uma Charles Rembai ula syakjit biang kum u President, bat uba wan bor pedang kum u General Secretary. Rengkat kiwe kinong kitkam kibala syakjit thamai. Hakani ka jingalang lapan cengan lang dakinong yalam jangka KSU Central Executive Council. Kentop yu samla pensyai bor lang Rani, Publicity Secretary KSU. Samla Sonstar Nongklau, Assistant Finance Secretary, Samla Spandar Singh Lingkhoy, Office Secretary, Samla Badan Kupar Nongbri, Assistant Organizing Secretary, Batkidkot ka KSU East Janta Hills District Unit, Hapok ka jingalam usamla Streamly and Suchen. Misunrang kijat bendriu ke jongi, ki khasi benar ke jongi, kimdi isu kijat bendriu ki bapo. Namar bani ngaung komta, ada ngipet ya ke history, jong kijat bendriu. Haki spak senam ki beladen kajat mendiu jungi kelasai yaki kelawan kelasai yu tirat sing kelasai yu wok yang nangba kelasai ru yu siam biklif ki bedi ki siam ki jongi ki bomsyam lapen jam dau baki dilu ki siam ki bomsyam lapen dam terang hakamat ka jingsha sensha dan bor jong ki nongwei bagi hlor kani kendung rem kan ngasuban ongru hakani kapor bakajat mendiu jungi kadi kajat mendiu kabaki kabaksar bat kajat menriu kabadal kabaim bat kabadal jingkermen kari yang pertai amni yang ke office ke UNO kamati piporo pertai hagani ke office darai ke jinga yang pertai woro kabi ngawong ipi haga jai bru yang IM ke office ke tetok office yang KSU ke mentai hajayau ladagi jai bru yang mapo barak beli sem sistem gi IM ke jinga tai yang haitai hajayau apo sulong hagani ki snam yulde kama plak mat yang pi WM ke cingitai ke wajur bahan ke por ubak Sebastian ubak Morning ubak One Bor bat kam jo ubak Charles worok ini nong ilam yang pijuk wan ki sulong naga por rimtau yatai kam nu pun wandar yagi prado prasnam yang i WM hagani ngam ye klam dah melin ye ke KSU Central Executive Council kawin to ke map ba yang i ke dawai ba yo ong dawai vitamin dimtau AP kamtam gi prado prasnam yang i wak kejut hagani ke tau hamur wong kejut man go vitamin re man go to kanong ida ip ka KSU Central Executive Council na ka porcho form jo ip kani man go to kacnak yong i ngane yu man go garat ba di mentau pai ip prado persnam hapo kani ka thain yong i hapo kani thain Barak Valley da ngawang pi hamdo jingkermen wa gini nong kitkam thme kamtam nagliang i ka KSU kitbok kiru yang ip nang lai bi sikmat ne bentau ye terlibi kamtam hagni kam kawa Usimbi isu giwa MKM nebentai pradok persamgi pada hijau por swa pun ngau po uiga gawi to ka jingan tu ya pi pradok persam yang iga hapok ka ditan Barak Valley pendo no ya jing adnut bisni para kasi nada adnut nada bisni prai kamtam gini no kitkam mie gi ulai ngau pi cekmat re ngau ngai pi ewa tidiang titimun yaki wat kamtam dua yaki demtau yelek demtaga yepi ki pradok prasam yong i wam hapok ni ka thain borok wi ki de jing duai nre ham ki de jing tim ngawang pi